Tad gaidīsim pēc tam, tad gatavoties, lai jums ir jau jautājumi, kaut kādi varbūt priekšlikumi. Paldies! И, дорогие дамы и господа, сейчас были представлены члены организационного комитета, с чьими именами, фамилиями вы можете ознакомиться в листке, который вам выдан. И чтобы не тратить ваше драгоценное время, мы не будем повторять. И также Елсетас напоминает, что очень важно ваше мнение, и после официальной части готовьтесь, мы бы хотели слышать ваше мнение. Un tagad mēs noklausīsimies runu no Latvijas Universitātes Indijas studiju un kultūras centra un arī organizācijas komiteja priekšsēdētājas runa, Agitas Balkavas runa. Сейчас мы прослушаем речь Агиты Балкавой из Латвийского университета и организационного комитета. Good afternoon, everybody. Labdien visiem! Здравствуйте всем! Īstenībā man vajadzētu runāt latviski, bet es ļoti atvainojos, ka mēs tā norganizējām, ka mēs vispirms visi runājam angliski un pēc tam tulkojam latviešu un krievu valodu, lai visiem būtu saprotami. So I will speak in English. So at first, Agita wanted to apologize for she should have spoken in Latvian, but since we have this organization like this that we have to speak 3 languages, so then we'll all do speeches in English and then we will translate into Latvian and Russian. Thank you. Сначала Агита извиняется, что она будет говорить сегодня не на латышском, но на английском, но все организовано так, чтобы все участники могли понимать, и поэтому первая речь идет на английском языке, и далее мы переводим на латышский и русский. Спасибо. I'm very happy to see you all here, which means that you all are interested and want to cooperate with us. And I'm also very thankful my colleagues to trust me to organize and to be together with Indian Embassy to organize this very great event. Man ir liels prieks redzēt visus šeit. Tas nozīmē, ka jūs tiešām gribat kopā kaut ko ar mums darīt, tādu ļoti svarīgu visiem mums. Un man ir liels gods par to, kā kolēģi no komitejas uzticēja man tieši šo lietu organizēt un būt par priekšsēdētāju. Вначале мне огромная радость видеть вас всех здесь. Это подтверждает, что вы действительно хотите участвовать вместе с нами. И также огромная благодарность моим коллегам, которые доверили мне организацию этого мероприятия. First, I want to return to last year and talk a little bit about the history of Yoga Day in Latvia. Last year, when we started to organize this event, there were only 3 or 4 organizations, including Indian Embassy, Indian Center of Studies and Culture of the Latvian University, Indo-Latvian Chamber of Commerce, and Professional Latvian Yoga Federation. This was last year. Tātad no sākuma es gribu atgriezties pie pagājušajā gadā pasākuma, un toreiz mums nebija tik daudz dalībnieku, mums bija 3-4 organizācijas. Tā bija Indijas vēstniecība, Indijas studiju centrs un arī komercijas. Indijas Latvijas komerces palāta, kā arī Latvijas profesionālās jogas federācija. Jā, paldies. Сначала я хочу немножко вернуться к прошлому году и говоря об истории, я хочу отметить, что у нас не было так много участников. Тогда было 3 основных организатора. Это было Индийское посольство, Центр обучения Индии и Индийско-Латвийская коммерческая палата. И Федерация Латвии, профессиональная федерация йоги Латвии. Также Федерация йоги. But starting from last year autumn, our number of participants in this organizing committee grew, and at the moment we have more than 10 or 15 institutions, organizations who are actively participating in
organizing this event. So our committee consists of around 15 organizations, which can also be seen on the website. And we have more than 20 members from different parties who will help us this year to organize the event. Tātad, sākot no pagājušā gada rudens, dalībnieku skaits krietni palielinājās. Un tagad mums šajā pasākuma organizēšanā aktīvi piedalās no 10 līdz 15 organizāciju. Un tas ir tiešām milzīgs daudzums salīdzinot ar pagājušo gadu. Ja, tāpēc gribas tieši atzīmēt to, ka skaits krietni palielinājās. По сравнению с прошлым годом, начиная с осени, количество участников сильно возросло, и сейчас уже в подготовке мероприятия участвуют от 10 до 15 организаций, 15 различных организаций, представленных в комитете. С этой информацией можно ознакомиться на веб-сайте. И предполагается, что будет также 20 членов с различных организаций уже в самом мероприятии. Last autumn, we managed to complete the administration and coordinating of the organizing committee, and we selected the board of the committee. And now from the January, we started very actively to plan the program. So later, our members will introduce the preliminary Yoga Day program. However, it is not complete yet, and therefore your suggestions will be very welcome how we can enhance this program. Tātad pagājušajā gadā rudenī mums jau izdevās izveidot komiteju, kā arī izvēlēties komitejas locekļus un arī nokārtot visās administratīvās lietas. Jā, un atkal mēs jau no janvāra mēneša tieši sākam plānot šo starptautisko jogas dienu, un atkal mēs arī gaidām kādu atbalstu no jums. Jā, mēs gaidām tieši jūsu priekšlikumus, komentārus un arī gribam dzirdēt jūsu domas par to. Прошлой осенью нам удалось организовать комитет и решить многие административные вопросы. И мы очень активно разрабатывали программу, она разрабатывается уже с января месяца, но еще не готова до конца, поэтому будем очень рады вашим предложениям в отношении программы «Йога дня». Спасибо. And now I would like to mention work groups or departments that we created in the organization committee. So we have 7 different departments, starting with finances and sponsors, then technical issue department, artistic design department, history and science, administrative and legal issues, marketing and promotion, as well as yoga activities department. Jā, un tā kā mēs jau pateicām, ka no janvāra mēs jau aktīvi strādājam kā orgkomiteja, un tagad es nedaudz pateikšu par orgkomitejas darba grupām. Tātad mums ir finanšu un sponsoru nodaļa, tehnisko jautājumu nodaļa, mākslinieciskā dizaina nodaļa, vēstures un zinātnes nodaļa, administratīvo un juridisko lietu nodaļa, marketinga un reklāmas nodaļa, kā arī jogas aktivitāšu nodaļa. Также я хочу сказать немного об организационной структуре. У нас 7 различных структур. Это департамент финансовый и спонсорский, технических возможностей, художественный, историческо-научный, административный и юридических возможностей, маркетинговый и рекламный и йога, различные активности. As you already have seen in our introduction, one of our main goals is to unite Latvian yoga practitioners and researchers of yoga. Although I know that there are very different traditions and different styles and very
different kinds of yoga. Some of them even don't name themselves yoga, although they practice something like yoga. So this maybe is a very utopian ideal. It's a very unreal idea to unite everybody, but however we would try to do that, and I hope that you will help us to realize and to fulfill this aim. Tā kā jūs jau dzirdējat vairākas reizes šodien, ka mūsu galvenais mērķis ir tieši apvienot cilvēkus Latvijā, kuri nodarbojas ar jogu. Un tā kā katrai skolai ir savas tradīcijas, daži cilvēki to nemaz nesauc par jogu, bet tieši kāds ir mūsu mērķis, varbūt viņš tāds utopisks un to ir grūti sasniegt, bet mums ir vajadzīgs jūsu atbalsts, lai jūs visi, vai lai mēs visi strādātu kopā un mēģinātu atrast kaut kādu tādu lietu, kas apvienos mūs. Un jogā arī var kļūt par to lietu, ja? Tad mūsu galvenais mērķis ir apvienot cilvēkus kopā. И так как в Латвии очень много различных школ йоги, также есть такие школы гармоничного развития, которые, может быть, даже не называют себя йогой. Мы хотим, как уже вы много раз сегодня слышали, наша основная идея, это, может быть, она несколько утопична, это объединить людей, может быть, даже объединить представителей различных групп йоги под какой-то общей идеей гармонизации нашего мира, нашего пространства. So I would like to encourage everybody to contact us. So we are open for ideas and for different suggestions how to organize Yoga Day activities in advance and also during these days 18th until the 21st. So you are free to contact me or to contact other members of our organizing committee, and we will be happy to cooperate with you. Un es vēlreiz gribētu tieši palūgt visus izteikt savus viedokļus, ja jums ir kādas domas un kādi komentāri, kādi priekšlikumi, ierosinājumi, mēs vienmēr esam atklāti un mēs būsim ļoti priecīgi dzirdēt tieši to, kā jūs domājat, ko jūs domājat par to, un varbūt jūs arī gribat padalīties ar to, kas jums ir uz sirds. Mēs esam atklāti un mēs gaidīsim to informāciju no jums. Да, и еще раз хочу сказать, что мы очень ждем вашей поддержки и готовы к сотрудничеству, к идеям, и очень бы открыты к диалогу, и очень бы хотели слышать ваши предложения, какие-то комментарии, возможно, идеи в организации йога дня, который будет 21 июня, и мы открыты к сотрудничеству, как Агита, так и другие члены комитета, и ждем вас и ваших идей. Other members of the committee will tell about the program and our preliminary plans for Yoga Day. Tagad arī citi komitejas locekļi pastāstīs tieši par aktivitātēm sīkāk, ja, un vēlreiz pateiksim paldies Agitai par